Ubak Preston tensong National Vice President ke National People's Party wat usumbut Menteri Rangba ke Jela, habakan thok halor ki jingjia syok beriu ki bami nak rally persya ke jingkerduk kam kerduk jam jongki samla, kabla khot da ka FKJGP menha ka arpo pratarik Urisau arja arpuar ulaong. Bagi samla ki diben wansha sekretariat banyam merjingmut bat ke sorkar. Habakran hakani ke jingelang priam burom yo ba Allen West Kharkongor hakan nok pais ngi jongka alai poi tarik Urisau arja arpuar syaka NPP ubak Preston tensong ulaong. Baka jingkang sekretariat ka pli banyakran ya pli jingmut bat omdai baka pli hamadan malki nek ndailat bat kisamla kim dai ban lapmit ban syok beriu. Ngakwa ban ong tangkawai nakalian sorkar. Lada pidon kanu ka suggestion. Ka jingkang jong ka sekretariat ka pli. Omdai baka pli hamadan malki lane hamadan polis bejar. Iple jaga jingkang sekretariat sengau bahawan. Mendai banilap mit ke syok beriu. Kata kadai kubur ka bangakwa man ai ka bas long strong adu kata-kata. Menu ba pin ong ba u Konrad baru Preston kim ju kendu yapi. Haba pe bu ka appointment bagi kendu ngilong ready bani kendu. Ai jingmut ngin ye keren. Bat ya ke ka badai. Namangi don hang ni mdei bangi kwa. Ban ong ba ka ba ong mangi ka badai lut. Nrengi kwa ban ong ba ka ba ong mapiru de ka badai. Katakan ke sorkar. Katakan ke sorkar. Namar ke sorkar ban syakri yau pait ba. Da u pait ba.